Reka nyine mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Neza Media TV twizere ko mumeze neza mu byo muri gukora byose biri kubagendekera neza cyane. Amakuru yihuta tugezeho kano kanya nuko M23 iri gukinagiza igisirikare cya leta Kongo FARDC wazarindo na FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari kwiruka badakoza hasi ibirenge cyangwa se biruka kibuno mpamaguru barwana kinyuma nyuma muri teritwari ya Masisi urugamba cyangwa se ibintu byakomeye cyane M23 maze iminsi nkubwira ngo ikibuga iri kugicurika cyangwa se iri guhindura uburyo bw'imirwanire ku buryo rwose na operation cyangwa se amayiri na strategie risanzwe ikoresha isa naho yazihinduye kugira ngo yongere yigaranzure igisirikare cya leta FARDC kandi kwabona ko iri kugenda ibigeraho mazko hashize iminsi rero FARDC iri kugenda isatira umujyi wa Rubaya cyangwa se igice cya Rubaya kirimo amabuye y'agaciro menshi cyane aho igisirikare cya leta kiri gukora iyo bwabaga kugira ngo barebe ko bakinjirana M23 bakayifatana Rubaya ariko M23 nyuma yo kubona ko ibintu bimeze bityo ndetse bakaba baratangiye no kuyisumbiriza begereye hano i Rubaya muziko ramaze gukandagira za Gasaki bakandagiye za Ngungu bakandagiye mu bice bitandukanye byegereye ako gace ka Rubaya M23 nibwo yahinduye uburyo bw'imirwanire inabanza guca intege cyane igisirikare cya leta ihita byihuse irasa kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka aho ngaho ndetse inarasa indege yakoraga ubwirinzi bw'ikirere ndetse n'indi koranabuhanga ridasanzwe y'ikirere rya FARDC n'ibindi bigendanye n'ikirere cya Bangoka aho ngaho rero indege ntizongera kuhaguruka ntizongera kuhagwa izajyaga ku rugamba mu kuhangana M23 zitangira kubura gutyo kugeza ubwo ubu ngubu indege imwe ije yaturutse ikaremi kandi n'uburyo bubagoye cyane aharo M23 rimaze gutsinda icy'umutwe cya mbere FARDC itangira kugenda rero inahindura uburyo bw'imirwanire ku kibuga cy'imirwano hariya nibwo yagarutse n'umuvuduko mwinshi cyane ihita ifata ibice bigera mu 10 byose uko byakabaye ndetse ibyo bice bikaba kugeza ubu iminsi ibiri yihiritse FARDC itarongera kubikandagizamo ikirenge nayo ibyumva kuri radio gusa aha rero M23 ntabwo byagaricyanga cyangwa se ntabwo yabashije guhagarara gusa kuko iri ku muvuduko udasanzwe abasirikare bayo cyangwa se special force igisirikare cyayo FARDC cya M23 niyo iri gukora akantu muri teritwari ya Masisi abitwa ba Colonel Muhire abitwa ba Colonel Jimmy abitwa ba Colonel Nsabimana abo ngabo bari kuyobora urugamba cyangwa se ama operation mu buryo butigeze bubaho rero kugeza ubu amakuru avuga ko yahitwa Gatoyi hiriwe hataraye cyangwa se ashobora kubatombe isaha n'isaha kubera ko M23 igeze muri metero nkeya cyane ukurikije aho baherereye ibirindiro byabo biri ndetse n'ahari uyu mujyi wa Gatoyi cyangwa se ari aka gace ka Gatoyi aha Gatoyi kandi biragira ngo kugira ngo bahafate n'uburyo kugira ngo babafata n'ibindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi binjire za Nyabyondo nkubwira ko muri aya masaha rwose hari n'imirwano ikomeye cyane ihanganishije mama 23 n'igisirikare cya leta Kongo FARDC ubu nkubwira amakuru aravuga ko iyo mirwano Nyabyondo yahereye mu rukerera cyangwa se masaha kare ya saa 10 za mu gitondo imaze kugwamo abazarendo batari munsi y'10 ndetse n'abandi muri coalition batandukanye ku buryo bose hamwe abapfuye babarirwa muri 30 nk'uko amakuru tugeraho abivuga ibirwanisho intwaro zafashwe ku bwinshi cyane ndetse ngo hari n'abasirikare bari gukoramo imyambaro bakiruka kibuno mpamaguru bambaye uko bavutse bagera mu giturage bakabona gushakisha imyambaro yabo M23 mu by'ukuri ngo ibamereye nabi cyane ku buryo iri kubarasa hasi hejuru ku bintu umuntu ku buryo avuga ko nyine ibingibi biza gusubiza inyuma urugamba rwa FARDC abari kubigwamo benshi rero muri coalition ya FARDC n'abazarendo muziko ari n'abari bamaze iminsi barakamejeje cyane umugabo bita Generali Mutayomba uyu nguyu ngo yaramaze iminsi avuye ikinshasa Kisekedi amwizeza ibitangaza ndetse nganagira amafaranga yibanze amuha amubwira ati ayo ngayo nagashimwe buyajyanye utu miliyoni tungahe nagashimwe buyajyanye ubundi niwitwara neza ku rugamba uraza kureba umwanya uhabwa ndetse n'uburyo wazarendo ihabwa agaciro gakomeye cyane yaraje ratangira kugenda akora ibyo yishakiye hari rwose M23 igenda iratangira no kure ku duce dutandukanye kuko M23 yavuye mu bice bitari munsi y'umunani mu minsi igera kuri 2 gusa aho rero uyu atangira kwikomanga mu gatuza avuga ati burya na Rubaya twayifata nibwo atangiye kugenda batsumuriye kuri M23 barwana basatira igice cyitwa Rubaya M23 rero yabahindukiranye cyane kugeza ubwo bari kuvuga ko rwose ibice bitandukanye n'ubundi buri munsi kugenda ifata ibice ubu ngubu riza Gatobotobo riza Cyugi riza Kinigi aho ngaho hose maze kwafata muri iyi minsi ku munsi w'ejo ubu rero biravuga ko n'uyu munsi ishobora kurara ifasha ibindi bice bitari munsi ya 5 ukurikije umuvuduko M23 iriho aho ngaho akaba ari muri teritwari ya Masisi aho urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera mu gihe kandi amakuru yandi avuga ko kugeza ubu ngubu
ngo OMS yatangaje ko ngo M23 ngo igomba kuva mu bice byose yafashe ngo kugira ngo ibirebana no kurwana n'icyorezo cya Ebola biba byabasha kwitabwaho, ni ukuvuga ngo kuzana imiti, ni ukuvuga ngo kwita kuri abo baganga, kuzana abaganga b'inzobere bagomba kuvura abarwayi ba Ebola n'ibindi bigiye bitandukanye. Byose nibyo iyi OMS yo itangaza. Mu gihe rero abashyigikira M23 cyangwa se abumva impamvu zayo bakomeza bavuga bati nyamara aya nama yari ya OMS n'umutegetsi bwa Kisekedi bwo kugira ngo M23 ibe yava mu bice igenzura binyuze mu kwitwaza icyorezo cya Ebola, bityo bafatishije M23. M23 se iraza kwemera ibitangazwa na OMS cyangwa se iraza gukomeza kuko hari n'abavuga bati se niba bashaka kurwanya icyo cyorezo kuki ubwo batakorana n'ubuyobozi bwa M23 mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo babashe kuba bahashya neza icyo cyorezo mu buryo kuko ingamba zirahari, ari imiti ntabwo M23 yabuza kuyizana, ari igendanye n'ibitaro ntabwo M23 yabifunga, byose kuki rero bazanamo ikivuga ngo bagomba kuva mu bice bigenzurwa na M23. M23 ngo igomba kubirekura, ntacyo M23 irasubiza, turaza kumva uko bimeze. Ariko kandi ku munsi w'ejo twabonye witwa Mbonimpa, uyu nguyu akaba ari umuyobozi muri M23, akaba ari umunyamabanga muri AFC M23, watangaje ko inzozi ubutegetsi bw'Kinshasa burota ko M23 izarekura ibice yafashe zitazigira zikabywa uko byagenda kose, nta gace na kamwe na santimetero n'imwe bazigira batakaza. Niyo baganira, niyo bajya mu masezerano, M23 igatangaza ko uko byagenda kose bazakomeza kugenzura ibice barimo. Ayo makuru niyo akomeza kugenda atangazwa hariya. Mu by'ukuri rero andi makuru aravuga ko rwose andi makuru nahita mbabwira twihuse cyane. Hari umugabo witwa Martin Fayulu, uyu nguyu yavuze ko amasezerano i Washington ngo atari igisubizo cy'ibibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere y'u Rwanda. Uyu muyobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi mu kiganiro kuri Space cyateguwe n'umunyamakuru Stanislas Bujakera, uyu nguyu yigeze no kumara igihe kinini cyane afunzwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa bamushinja nyine gushaka gukoreka ubutegetsi ndetse no kubwangisha rubanda. Uyu rero akaba uyu mugabo yavuze ko ngo aya masezerano ya Washington ngo asenye imvugo, uyu mugabo akaba yasenye imvugo ya guverinoma ivuga ko ayo masezerano ari ingabo cyangwa se shield ya diplomasi. Fayulu uyu magambo rwose umugabo yagize ati Goma imaze igihe kingana ikifashwe, Bukavu imaze igihe kingana ikifashwe. Ibi nibyo yavuze asa naho yibaza, ahakana ko ayo masezerano yacecekesheje imbunda cyangwa se agarura ubusigire bwa Kongo mu turere twigaruriwe, kuko we uyu mugabo ari muri babandi bavuga ngo mu burasirazuba bwa Kongo ngo abari kurwana ngo ni u Rwanda ruri kuharwanira, ndetse ngo narwo rukugenda rufata ibice bitandukanye, ndetse ngo rugusahura umutungo wa Kongo. nawe nuko nguko niba abanyapolitiki cyangwa se abagabo usanga bibasira u Rwanda. Rero uyu munyapolitiki ushobora nawe rwose aramutse abaye umuyobozi mu burasirazuba muri Kongo yaba ari ikibazo gikomeye cyane ku bigendanye n'u Rwanda. Asobanura ko rero abaturage ba Goma na Bukavu afata nk'abacakara b'u Rwanda, ngo bakubitwa kandi bagatotezwa, ngo mu gihe ngo i Kigali cyangwa se u Rwanda rukusanya imisoro igera ngo kuri miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika buri kwezi muri Kivu y'Amajyepfo. Nyumvira ibyo yatangaje, yabishimangiye rero agira ati Kongo nta bubasha ifite kuri ubwo butaka, ku butaka bwacu. Yamaganye rero ngo imvugo y'uko amasezerano ya Washington nibura yagabanyije umuvuduko wa AFC M23. Umuyobozi w'ihuriro Ramuka yashatse kugaragaza ko aho ageze atandukanya mu buryo bweruye ubufatanye mu by'ubukungu bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. avuga ko ashyigikiye mu gihe ngo yakubahiriza amategeko ya Kongo na Amerika ndetse n'amasezerano ya Kongo ngo yagiranye n'u Rwanda. Kuri iyi ngingo ya nyuma ngo aho ahagaze harasobanutse. Icyemezo cy'akanama gashinzwe umutekano ka Loni k'ibihumbi 2773 kagomba gushyirwa mu bikorwa. Ingabo z'u Rwanda ngo zigomba gusubira iwabo, kandi AFC M23 igomba kurekura ibice byose yafashe ku butaka bwa Kongo. Mu gihe M23 ivuga iti ntabwo tuzigera turekura igice na kimwe twafashe, mu gihe u Rwanda ruvuga ruti rwebwe ibyo ngibyo mushinja u Rwanda ntaho bihuriye n'ukuri, cyane ko abarwana muri M23 ni abanyekongo kandi n'ubutegetsi bw'Kinshasa bwagiye bubyemeza mu gihe gitandukanye. Sinzi impamvu bahindukira bakavuga ko ari abanyarwanda barwana muri M23. Twigire mu yandi makuru avuga ku Rwanda. Polisi y'u Rwanda ubu ngubu irizihiza imyaka 25 imaze
rero muri iyi myaka 25 yagaragaje ko icyizere kurinda abaturage byabo kiri mu byo bashyize ku isonga, ndetse bakimakaza ikoranabuhanga rigezweho rituma imikorere yayo irushaho kugenda neza cyangwa se inoga. Ibi rero ni ibyagarutsweho n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface mu kiganiro yagiranaga n'ikigo cy'itangazamakuru RBA, aho rero polisi y'u Rwanda ubundi yashinzwe ku itariki 16 Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2000 nyuma yo guhuza polisi eshatu arizo Gendarmerie Nationale, polisi communale na polisi judiciaire. Nibwo yashinzwe, ariko urumva barizihiza nyine, bari kwizihiza uyu munsi iyo myaka 25 karibwo ishize n'ubwo yashinzwe kuri iyo tariki. Rutikanga rero, SP Rutikanga akavuga ko yashinzwe igomba gukorana n'abaturage cyane mu gucunga abantu n'ibyabo kandi bafatanyije, ariko ko byasabaga kubaka ubushobozi mu buryo bunyuranye ngo igerweho. Niwe niko yabitangaje. Arongera kandi ati ibyo byose ni ibikorwa byagiye bikorwa mu myaka 25 ishize, n'ubu tugiye kugira ngo turusheho kwegera abaturage nabo batwegere, bumve ko umutekano banza guhera mu buzima busanzwe kandi uhereye ku muturage nawe ubwe akawugiramo uruhare. Hanyuma mu yandi makuru nahita nkubwira twerekeje mu burasirazuba bwo hagati, nuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiye mu bitaro bya gisirikare gukorerwa ibizamini byerekana uko ubuzima bwe buhagaze. Ibiro bya perezida wa White House rero cyangwa se bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko Trump uri hafi kuzuza imyaka 80, yamaze amasaha 3 n'igice muri Walter Reed National Military Medical Center, aho yakorewe isuzuma ry'amenyo no kureba uko ubuzima bwe buhagaze muri rusange. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Trump yagize ati soje isuzuma ry'amezi 6 muri Walter Reed Military Medical Center, byose byagenze neza, shimye abaganga n'abakozi baho bose. Ibi bitaro byakira abasirikare, abayobozi bakuru b'igihugu n'abahoze mu ngabo za Amerika. Rero ni inshuro ya gatatu uyu mugabo yarakoresheje isuzuma mu mezi 13 ashize. Ibi bitaro kandi mu minsi ishize ikiganza cya Trump cyafotowe cyahinduye ibara. Mu kiganiro na Wall Street Journal asobanura ko byatewe n'ingaruka imiti ya aspirine yanywaga yamugizeho. Trump rero yumvikanye avuga ko afite ubuzima buzira umuze kandi ko akora amasuzuma menshi, asaba ko akorwa no ku bandi bari muri guverinoma. Yumvikanye kandi avuga ko yiyumva nk'uko yari ameze mu myaka 50 ishize. Kuba mubonye ahondobera anasinzira mu nama, avuga ko atari ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo yararambiwe inama, bakamufotora ari guhumbya afunze amaso, bakabikabiriza ngo yararimo guhondobera cyangwa se ari gusinzira. Muri Mata 2025 Trump nabwo yari yakorewe isuzuma ku buzima bwe rigaragaza ko yari afite ubuzima bwiza bumwemerera gukora inshingano z'umukuru w'igihugu uko bikwiye. Hagati kandi intambara mu burasirazuba bwo hagati irakomeje. Intambara mu burasirazuba bwo hagati irakomeje. Amerika n'ubu ngubu rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye igitero gishya ku birindiro bya gisirikare biri mu majyepfo ya Iran. Ejo bundi muzi ko bagabyeho igitero, bahasenya ububiko bwa za misile ku rwego rukomeye cyane, kugeza ubwo ngubu biri gushyira mu cyuho igihugu cya Iran mu bya gisirikare n'intwaro. Mu gihe rero umwuka hagati y'ibihugu byombi ukomeje kugifata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Inkuru yatangajwe na The National Desk iravuga ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarashe drone zari ziteje ngo ikibazo, ndetse kikanangiza icyicaro cyagenzurwagamo ibikorwa bya gisirikare byafatwaga nk'iterabwoba ku ngabo za Amerika no ku bwikorezi bwo mu nyanja no mu muhora wa Hormuz no ku nkombe z'umuhora wa Hormuz. Iyi ni ahangaha bita ngo ni ku nkomane ya Hormuz, ni imwe mu nzira zikomeye z'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli ku isi, cyangwa se kuri uwo muhora, aho amato menshi ayinyuramo ajya mu bihugu bitandukanye nk'uko tumaze iminsi tubigarukaho. Hanyuma rero mu gihe Trump yongeye kuvuga ko Perezida Trump yavuze ko umuhora wa Hormuz
ari amazi mpuzamahanga kandi ko nta gihugu kizayagenzura cyonyine, ashaka nyine kwikoma igihugu cya Iran. Ati nta muntu n'umwe uzagenzura, ni amazi mpuzamahanga kandi tuzakomeza kuyicungira umutekano. Trump akongera akavuga ko ubukungu bwa Iran buri kugenda bushegeshwa n'igitutu cy'ubukungu igihugu cye gikomeje gushyiraho. Agaragaza ko ubuyobozi bwa Iran buri kugira ibiganiro mu gihe buri mu kibazo gikomeye, mu bibazo bikomeye by'ubukungu. Ati barimo kuganira bafite intege nke cyane. Ibi rero bibaye mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera ku mutekano wo mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane ku bwikorezi bwo mu nyanja no ku isoko rya peteroli ku rwego mpuzamahanga no ku muhora wa Hormuz muri rusange. Rero kugeza ubu ngubu hakomeje kugaragara umwuka w'intambara. Ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze inama karundura yiga ku ngamba bafatira Iran ku bigendanye no kuba bayirwanya, ndetse Iran nayo imaze iminsi igisirikare cyayo cyangwa se wa mutwe uzi nka Islamic Revolutionary Guard Corps utangaza ko uri gukora akazi gakomeye cyane urwanya igisirikare cya Amerika, kandi ko uri kubona ko ufite imbaraga zikomeye ku buryo nta bwoba Amerika yatera igihugu cya Iran. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda Neza Media TV, mukore subscribe, mukande like, mukande share, amakuru yacu komeza kugenda bagiraho neza cyane mu buryo bworoshye kandi bwihuse.